zibwa amatama. Okurizira Andrew Amanya urumaneja wa radio y'Abanyakigezi gumwe aha muringo eyibatire okusima abahurikiriza. Nyenda kusima bona basekwa na participating mu kazano kitu akakirijirwa kandi ayiturebire abasinguzi babiri abasize kusingura abakija hano yari Bunyonyira Kijari Resort ahituri Erizoba. Twenda kusima Bunyonyira Kijari Resort abo kwikiriza okutostinga kandi nanoko basa kupataninga nitwe. Nyenda kusima Wonders abakozera mu muronje mnonga okureba ngo ba winners bitu basakwa natunga ebitereke kandi baje kwa nakozisa okurengana na hizoberi. Of course Banyakigezi FM tugumizamo no kureba ngo twakwatiraho abahukiza bitu. Company ya Wonders eri gukora amajita nayo kwatanise na radio omukoro ogu okushiza okushemerera oku kandi bahirize ebitereke aha bahanguzi. Twashemererwa mnonga hizoba nkeri kuba turi aha ntujaguza rukundo na banywani bitu. Itwe nka Wonders we partnered with Banyakigezi because we wanted to celebrate the lovers in the house. Those are the listeners of Banyakigezi radio, and we are giving back to them because Wonders is becoming essential and part of a home. A complete home should have Wonders. Mbwenu ababantu twaba hampers n'amajita, sabuni, sanitizer, hand wash, ebintu ebikwetagwa mu maka gabo. Valentine no mwanya oguliho okugira ngo abantu abakundwa babase kwereka rukundo yabo aza kandi twashemererwa munonga habwa Tayari FM kupatana nitwe kugira ngo tubase kwereka rukundo aha bantu abaheru abatayija hanuya n'ababeija hanuya. Abasinguzi basimire Banyakigezi FM ahabo kubasyaho buhereza burungi. Nashemererwa ahabwa Banyakigezi FM okutweta kugira ngo tubase kushemererwa hizobere rya Valentine's Day. Nashemererwa ahabwo kutwakira ko batwakiramo obuteko butwine baturisa batunywisa batuhe kitereke kirumwe ibintu bingi twashemererwa kutwariza hamwe nyono mushija wanje twatunga kire karunje munonga. I was just trying my luck to see whether I can go through, and I went through, and kuba nterire sumu ngo ndabiremu ahabwa Valentine yerizoba na no kuchakara ko no kuruho nashemererwa. Awuri okushemererwa kwinji munonga kandi ndawuro kusima Banyakigezi FM habwo kutomugisha nibyo tukareba twija autu omuri Bunyonyi ngeno ndawura nshemererwa munonga ahubwo ebindi kureba nebirungi kushe munonga. Kama nze no kusima radio Banyakigezi na ba partners abasponsorinjire ejikerujigwa program tujikunzire munonga tugishemererigwemo man kanta kafunda go mugisha nkogu kanaraganizizeho no mucyara wanje kumutwara Bunyonyi ati nabonaho jackpot so ejebirenka jackpot. Abazi Banyakigezi FM, Tayari West TV hamwe na Tayari FM zone ziri hansi ya company ya Tayari Media zurongwira abahazi zo mu weekend ya Valentines omiringa itari yemwe nemwe. Amakuru agasoko Job n'Amanya Apuri abo Tayari West.